الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Piring jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah. Puji syukur yang tak terhingga kita aturkan kepada Allah di mana Allah mengumpulkan apa tepung di kemang ilalnya di waktu maka tepung ikan di waktu malaki waktu nanti pada loroi ada yang pada Jumat kemudian yang di dalamnya turun ajimah di dalamnya ulen sama jadi malaki apalah angkai apa saja di Allah Taala lalu akan yang angkai pakalaki yaitu Salam dunia wassalam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi angkai pakai kali ibu ni tanai menjadi contoh tauladan sabari ni ciri ni upadawi atau saliwangan ini salam terima kesemuanya kepada Allah insyaallah ini akan berdoa kepada Allah Taala yang baik pada diri Allah Taala entah jadi sahabat Nabi kita mencari ya sini kabur penyuruh maka dari angka Nabi kita pada nasuruh hikmat tepi ini barat nasuruh hikmat tepi ini barat agan pada tepi wasunna nama tepungan ini membarahi memendek Nabi kita ini barahi itu mimbarakna Nabi tak mendek poliologi telu langkah telu asini burung di sahabat sebab bunga ero mimbarakna Nabi tak pokaro mamina tepo mendek yang purna kita dan Nabi kita ya burung di sahabat mimbarak telu langkah telu anak asini mungkin nangka sewastu nakatuba Nabi kita nangka dan kalinga tau teri mau sahabat ini tadi natoi ternyata irbu karumai masih sebuai paangkan ada yang menurut Nabi tak matatot tanya ada yang menurut tato minor nateri nono yang bisa sapu-sapu aja nunggu teri dibawa ki mati dalam surga ibetuan ada pokkaroma lagi pakai guna di sini di patama di surga apa kan ini tahu kami nambalati narik kodeke di pegang imatan kaki patama yale tadi lalu nama sedikit na pungala taala agama na pungala taala mariti de na tama surga jadi alhamdulillah kemana kita ile tu ki bemar cerita na sahabat na Nabi kita utulan mendre itang na mamulangir Nabi kita tapamagkaray amin Falam martaqa darajatan saniyatan min reksi Nabi kita di tangga maduai makadasi amin
Falam martaqa darajat as-saniyah maka nabista amin. Ura makatoba nonnoy nabista itu sahabay na perhatikan mana tu gaw na nabista. Aja na makadakido na adan na kapuro lindo na lagi nabista na istas na perhatikan sahabat. Apalagi narito suara ng kalinga naputanan ni sahabat. Turun Allah Ta'ala angka sati yang kalinga sakda angka yang kalinga angka yang kalinga riolo rumay pamalewo mo na dita mendre ditanggana mimbara ay tunong ka nakadapat puro mali napan na yasun ka yang kalinga nagpibali na nagdita waktu ko mendre ang nangit tanggap pertama tapang ke malaikat Jibril miluduang nasuro ka makadaanin wah jadi pangulun na malaikat miluduang pangulun na rupati makanin pasti diterima di Allah Ta'ala. Ada ngari kira-kira jero 426 malaikat Jibril na nasura na bisa makani. Yang pertama na bisa. Ba'uda man adraka Ramadana falam yughfar lahu. Akila kang pahna punai tongde ratte ulan ramalang maktane ulan ramalang nade nariak dampeng sana. Makanya bisa amin. Akila kang na punai. Sebab mage 2 panila ba eri kuada makadayero ulan ramalang ulan nonre kung Allah Ta'ala patabullo-bulloy pamasina. Ulan nonre kung Allah Ta'ala patabullo-bulloy at dampen na. Jadi dari kong saki matong-atongan pakalat di ulan ramalang insyaallah de tandra dampengan na dosa ta. Tapi egana tahu na pada-padamu ulan ramalang tania ulan ramalang. Aja timiro na pegok motoy. De napakalat siya sengil tala ulan ramalang. Na yenar ulan ramalang malat ya celerapangan dari kutu masussa kinari taroy sabung na yero rotak na wajib tade na lo talaga lebih itu narik kode so pakai sabung. Magkuto niro at celerapangan na narik kota ulan ramalang na de nariak dampeng dosa tak lebih itu bisa diwan na ulan ramalang. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini bagaimana betul-betul kita menyambut bulan Ramadan. Bagaimana kita betul-betul memuliakan bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi pura toni rampi do tellu lago makara perlu memang dipacing desa menghadapi bulan Ramadan. Ripacini pergaulan tani kana misengi riolona romai ulan ramalang angka pura tau ripatiri atinna angka balibola ta pura rewa sisala nadena to sia dampengen namo tu maga pekko badeta toba ri Allah Ta'ala narik ku atas salam di padat tarupa tau dena dampengi Allah Ta'ala narik ku na pura di pada si pahalala. Waktunai pamiraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh di Masjidil Haram nalor di Masjidil Aqsa mendra di langit makitue. Magi na lokasi Masjidil Aqsa na yero kabai na iya langit makitue ka to ko Baitul Ma'mur silempu kabai magi na di pamiraja Nabi mapamula di kabai langsung mendra di Baitul Ma'mur na silempu mon. Lokasi di kiri jero Masjidil Aqsa. Maka dari penderita tak ini merupakan lambang. Maka dari pemilu ki mangolo di Allah Ta'ala ipakasih jolo asti sompungat daripada tarupa tahu. Nah ini ulang ramalang ni melo ki mangolo di Allah Ta'ala. Egana atas salam. Ega nilakke na puji petiri benina. Ega benina na puji noko ilakin na dina siya dampeng tamu ulang ramalang dina dampeng itu sana. Ini perlu isi pahala lah yolo. Balibola tak agak mega na misteri kau pura di kau bawang. Tiada pedang pengeki. Ipacini warang parata. Nulero kapa mapuasa ki nekero warang parang kairi andre anu adena halala anu harang. Jai koga bateta makasih yang dena rima dena ri adam pengadosa ta magai anu harasanging haram manang kele bobo. Otuna pamulut Nabi Musa angka tau melo doang. Onro husukna melo doang yero jari na puya sakna palappo di sana ulunna. Napaka pajjem matanna tatiwali kusana onro husukna melo doang. Maka dari pamulut Nabi Musa buang
Ni gana kira-kira Pak Dua memutari mari kotanya Pak Dua ngan itu deh panengkau ita tahu khusyuk pada padanya. Tanpa spontan Nabi Musa mendengarkan suara apa itu Nabi Musa kalamullah wa sifat kadala sebab pengalataan. Kade Musa de utari me Pak Dua ngan itu tahu magai tina pojek patamaki babuana anu haram. Jajak kali tutuki ini persoalan Andre harang. Habis salah ada psikolog ke tidak rete. Di itu tina balik dari tatap payah lamu jadi pau. Di itu sekolah ada monyi atau kebiasa tungkat tuna pojek lo kemapul sekolah Andre balau nasang biasa tuh ini namanya balau. Nah kalau bumi kasi sekolah nanti barang makri pun nanau balau rumah di kamar kalabuk pada lali kalau bumi pada pada Andre balau. Kali tutuki. Ya Andre ya ukik cua-cua ini lah malatih na di atas pun. Kemudian yang ketiga nasabari na papada-pada. Dek na puasang ni resto na dek na sampajang ni nina na papada-pada kanya bulan Ramalang. Iya naru nasabari na dek na ri atas pengetusan. Dia makunre majusi ya seni majusi agama yang ungkap pakalati ya dia. Ono na pakalati na bulan Ramalang. Angka sewat sero anak na man rejuk-juk di tengah na lengi na padiri anak na. Na barasa anak kana na mapapuleni deni ke selengi mapuasa katusi wala juk-juk di tengah na lengi man rejuk-juk bang kana na padiri anak na. Nur riwayat makadero ondo lakbo na padiri anak na gang kana mati anak na taruh. Padahal agama majusi mira. Masya Allah riwat tunna mati, riwat tunna nelok mati. Angke pungala ta'ala palatukan ni maleka na maleka agaro tong ni majusi tati angke pakalati ulan Ramalan aja lalo mupalare lappa nyawana riko ongkana dena matappa na agama majusi pakalati ulan Ramalan riwerengi di pungala ta'ala tappa ri pacapur tuona gangkanna ri pakalati pungala ta'ala na kuburu maga panari ko mata memang napakalat ulun Ramalan de tendri riak dampangan na de tendri pas salama dari Allah Taala akan tetapi maka daki unangin apa pada iya narna maka malaikat Jibril bauda man adraka Ramadana walam dikufar lahu asila kangen napunai tawang kai rasul Ramalan na de ada dampangan dosana maka de nabi ta amin naudzubillahi lan ring Allah Taala jalalu dinakanna pada made. Waktu beda di tangga maduain. Agak tosi padongan na malaikat Jibril. Bauda man zukir taindahu falam yusalli alaih. Ajilakangan na punnay tawangkay. Mengkalini asam Muhammad rampe-rampe riolona na dek mana nak salawa. Dek nak salawa rin nagitan na kalini asam na nagitan itapu. Na dek itu tandra makada papudin. Maka ada mapoli dia tahu di hari ini sewa tu na rampe. Angka nak na puji lah tadi na pada na rampe asal macam cerita asal namanya nak tak kupang na puji na. Asal engkau tu na puji na tu na dia macam cerita tu puya mapa pun na puji. Jadi mana ni kira-kira papuji tak lalu nabi tak mapuji tu mungkin kira-kira. Na iyo apuji na dia angka jaminan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ni kita puji kat nabi bawa kat matu. Tambah lenna. Surga. Jadi kira-kira mapuji tu memukti karena kita bukan siaga ni kira-kira man salawat. Na iro as-salawat ini nabi ta narampe nabi ta man sallallahu alaihi marra sallallahu alaihi asyara. Ni kita mas salawat lo riya wis kasisang mas salawat itu ngala taala lo penglata lor ya lina wis kasak pulo. Napa ni unrolas bine rasalawai. Ayat dibacaan kiden dari makarana penglata la inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majappu penglata ta'ala dan niya malaikat nama salawat dan nabi ta. So bayangkan penglata ta'ala lagi mas salawat. Penglata ta'ala na suraki mas sempajang ni ke penglata ta'ala dina sempajang. Pengala Ta'ala na suruh ki mapuasa neke pengala Ta'ala dene wajib puasa lena. Pengala Ta'ala na suruh ki mendrek tanama rajai tapi dena pego tanama agar mendrek tanama rajai.
Tadi pun Allah Ta'ala nasuruh ki magsalawa alin ariyono magsalawa lor nabista napag kinatampay ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sini nama tappo ya salawa kunanya passalama kalau nabista nasaba salama suku. Nariku magsalawa kita pun Allah Ta'ala magsalawa ke-10 salawat na pun Allah Ta'ala liatan na merupakan ni pamati salawat na malika merupakan ni dampun. Nariku magsalawa kinabista li sumatoy lori itina. Tapi ega na tawi rampet na nabista di mananalo magsalawa na punjuk na makarami bawang Allahumma salli wa sallim alaihi. Kaya Allahumma salli alaihi. Yan ba ipuar na rin ito po sa nabista. Tapi ega agad siya ulun siya tinin na siya ng puwaray. Idero na biasa maresite magsalawa na sabat. Di nagistanya aga pagpilitin na nabista lo di arena. Naripaham magkala binengitan niya na karena nabista di yung po matanas ko eh. Binengitan niya na karena nabista di gagawulangin. Binengitan niya na karena nabista di nalagto aga masalangin di kampus ta di hindi sudah pada pada ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Angka jawat tu nabista tattong iri tatana tatapko lalay dia padangang. Ero padangannya renrengi jonga. Ero ulena pung Allah Ta'ala matte jonga suruna Allah Ta'ala lipasanga kasi sinampu lipasanga kasuruma lipasanga magamimang naruki lipasang lipasanga kasi sinampu mo bawang kupura rewo mo katumatu maki namilok lipasang magkuko na ratio tuna kasi upasusu ijakku pasusu anakku. Tarik kodewan lipat ko magani, kasi suruna Allah Ta'ala. Upana de mo lipat nga di tandro kari pung Allah Ta'ala na sabaw upat siya hijakku. Dumay lagi masya. Nengeraw jannah apalagi bansani di lupa lagi. Na tandro ka pung Allah Ta'ala di kode upat salama kamo lipat nga suruna Allah Ta'ala pada Tuhan na tandro na tawang kain mengkalinya semua di nasalawa. Wih. Bahayana penarikin kalinya sa nabi tadi cuma salawa iya naroon nilo doang pagluta malaikat Jibril na kadang nabista amin de santri tarimana kung Allah Ta'ala naudzubillah. Yang terakhir mende di tangga matalui magkali nabista magkali pagluta malaikat Jibril bauda man adraka abawaihi al-kibara aw ahaduhuma fala yudkhilahul jannah. Ajilakangan na punay to ang raste to due pajajan na matua yari ka salaksewan na nadik mana nasabari na tama suruga. Ipa magkada tumatwat ta po malinota na rin binengi ang kawatiri suduki lino koki tumatwat ta sudu. Nayariyo na kung alatara ta gatong niliroyo na to due pajajan ta. Jai koki ki berusaha ang pakariyo tumatwata ang kasi mapedese nga sa banarikuloy wala ayun palay mapedese ni bawang panarikuloy wala na mo way susdati na indo ta roja siwangin na indo ta dena yun pala tapi nalora ni pungalatala mapedese ni birrul wali day mapedese narikongkan mapedese ripegaw yan wadingin at sabari na masanan gangkan na nagsabar ito masanan tuloy pajadyata nilodoangan si pakdoangan na tuloy pajadyata de gagapallawana antara alay na si bapuan na pada tuha pakdoangan na agasan na nagielor yung makna. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Narampe na kita makadal jannah tahta aqdamil ummahat na iya surugay ang teriyawa palakaje na indo ta surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi jatuh minta peluk kemak kaji nindokmu. Mira kami itu surga. Tadinya itu surga minta. Mulai dari mana ini minta. Betuan na ada. Atamangan na surga. Tawe tak gatung iri absuru na togli toduay pajadian na. Tapi narikudi dia makupoy Masya Allah. Egan atau makbali-bali itu doy pajadian na. Rio di tenang kalingay neng kalinga si tanatasi. Natasi tan napegaw si tamal nakulaku si Masya Allah. Rio pi tawid kadua tawid katalo rin nanti tayo mengkalingay. Baka makukuhan ka taong meway makarakara tuloy pajadyan na.
Pak biasa tuangka atau matua sebelum mati na begini nih. Tadinya Pak waris ya senero, tadinya Pak waris nih. Iba sana Pak Bere, pero Pak Bere ini ada lesu. Iya apalagi tuh matua tak. Iya Pak tuh nih waris nari kong karena mati nih napa nih warisan. Dek pana mati. Pak biasa sebagian ini barang pemang dia nama lotte mati nari ko mati na. Ibagi neman ni tadi dek pana waris itu nari ko dek pana mati itu dua jesta ya semua swasta dek Pak. Jadi angkana sedia sahaba angkana sedia nana riwayatuna nabita pure ini werengi to matu anna nale kemallisu gamkana mangor nabita surona Allah taala pikku bicara nero to matu akuro pura ka nari nale kemallisu betu anna ada runa na iluma lapur barak dewa ini nabita male jelok lamping nabita anta wa malu kaliwan deika dacuk pagi napis dengan tomato anak. Iko nanya orang paramu apun nana tomato amu namono roko na unu tomato amu. Dek nama gaga. Bayangkan. Jadi sisa lana mengikuti peraturan di Indonesia malah kira-kira. Wih. Iro anak naro di gandeng di sanding nalumulana ngaji sanding na. Macam iro kasi nana lapor ko polisi disikter itu tomato anak. Iya sila kangat pwede. Din matuna nulis salamat, din matuna limanya mengidi nari kumampaku ini ang kay kejadian Indonesia. Nari pode ton reu agama aga na sila ini perlu dipikiri si makarapit ko isaran na wati iya berlaku di Indonesia na tugun na selagi. Iya perlu dipikiri bersama. Nike makokoi iya mato mega tantang selagi mato. Waktu na melo ditetapkan undang-undang pornografi. Iya kami namar yo selama namoto tantang maga kira-kira agan kejadian iya melo kejadian. Jadi newa makara-kara semua tuan na. Iya karena nabi malaikat Jibril ajilakan na punai to ang teras te to be pajajan na di mana apa tama itu ruga makare nabi ta amin. Na pahala nabi ta makadang kami matu pada pada yero. De nagagapak kapal diri tuduai pajajan na. Na'udzubillah sebagai kesimpulan barak kuang mengide utama ripat dongan nonangit tadui panguluta panguluna malaikat itu malaikat Jibril nak kami ngapangulur rupa tawe ang kalalu ipakalat di ulan ramalang. Yang kedua nariku yang kalinya sana ngabista ang kalalu ki masalah waloriarina dan yang terakhir tawang kemo padratte itu di pajajan ang kalalu ki mapedeke meski budek ne rattai gatta kinastari mapedeke dengan cara dekna paje illu doangan rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.